mwese turabakunda cyane. Uyu mwanya rero amakuru ari kugenda caracara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ku bindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, nuko Trump ari kuvuga ko afite ibimenyetso simusiga by'uko coronavirus aho yaturutse ari mu Bushinwa, muri laboratoire y'Abashinwa. Ariko mbere y'iyi nkuru US National Intelligence Director's Officer bari bavuze ko bakiri mu iperereza cyangwa se mu igenzura byo kumenya ahantu neza iyi virusi yaba yaratangiriye. Ariko nanone US National Intelligence Director's Office bakaba bari baratangaje ko iyi virusi neza ntago yaba yarakozwe n'umuntu. Ariko rero China nayo irahakana yivuye inyuma ibi bitangazwa na USA kuri COVID-19. Iki cyorezo rero cyugarije isi, abantu bamaze kucyandura barenga miliyoni 3.2, kandi nanone miliyoni imwe muri abo ngabo bose ni Abanyamerika. Bakomeje rero banashinja Ubushinwa ko iyi virusi yaba yarakorewe muri Wuhan laboratory iri mu mujyi wa Wuhan. Abanyamakuru rero bakomeje babaza Trump bati se waba ufite gihamya ko iyi virusi yaba yaraturutse mu Bushinwa, yarakozwe n'Abashinwa? Trump rero yasubije nta kuzuyaza ati yego ndabifite rwose, ndabifite. Anakomeza kuvuga ko rero World Health Organization yaba ibifitemo uruhare nk'icyo twakwita public relation agent for China, cyangwa se ifitanye umubano wihariye cyangwa se yo n'Ubushinwa, kuba bari guhisha ko Ubushinwa iyi ndwara yadutse ku isi hose yazengereje isi ariho yaba yaraturutse. Abazwa ati wasobanura kuri iyo comment waduhaye? Ntago nshobora kubivugaho, nta nubwo nemerewe kubivugaho. Trump rero yakomeje abwira abanyamakuru ko niba baragerageje gukora ikosa cyangwa se niba baragerageje gukiza iryo kosa, bakoze irindi cyangwa se umwe muri bo akaba yarakoze ikintu ku mpamvu. Trump rero akomeza avuga ko agiye gufatira ibihano Ubushinwa, nta kundi kubufatira ibihano rero ngo no gushyiraho imisoro ikaze cyane ku bicuruzwa bituruka muri China. Rero bikaba bikomeje kuvugwa ko iyi coronavirus ikaba yarakorewe muri laboratory yitwa Wuhan Lab. Wuhan Lab rero ikaba ari laboratory yubatswe muri China, yubatswe ku nkunga y'Abafaransa, ikaba yaratwaye miliyoni 44 z'amadolari. Iyi laboratory rero ikaba yarafunguwe muri 2015. Ngayo ngoko rero ikomeza kugenda bitangazwa n'abantu benshi bagiye batandukanye kuri Trump utari kuvuga rumwe n'Ubushinwa rero muri iyi minsi, ati njyewe ngomba kubafatira imyanzuro ikakaye. Mwakoze rero gukurikirana inkuru zacu zikomeje kugenda zica kuri Nayo TV online. Ikindi kandi kora subscribe, sharing inshuti, sharing abavandimwe bose bajye bibonera amakuru nyayo kandi yize baba yakuye kuri source.